You say, me do have a can listen no. Omu a also mu free. Omu free Ghana so. And kwasiafo ye nyom so mfa so wo man no. Emotional national security. We are modia. And it is a siana. And this former coach Fante comedy ni this constituency women's organizer no. Match wo omu case ne pa na ne de ahi. Entina ka se Gyamfi nim se o che Fante comedy ama attack say aba na so a. Me ya sure pa say ka wan che Fante comedy da bi ko anche no. Ebusia because we share about so enra efa arrest na se Gyamfi arrest Fante comedy no. TikTok is funny ko pai. Omo line ne hit no. Owo dia begu se Gyamfi so tire mo si di se Gyamfi atem e wa TikTok app no so no. Me se Gyamfi hu na ene obese se omu nyina egu. Aha Penyah block media. Mesra say ni di mo. Over like video no and I'm subscribe button so make the notification con latest update na better wa adwen dia mame e wo comment section mesra so baswa no a share video no more so enya bi ahwe etwaka ya enwa ana brother ka kire say Fante comedy popular NPP TikToker omo achena to National Security Council for akwachena atomo as an adwere omu detain omu nyanyin order so please for akache ni nyina efa omanebo oma ene Mutra Mohammed ewo na omawo no or the Fante comedy ever alive am alive no so no lady bi ba so am lady be kan se man se entwaye me a one pembo na me kura de na nkai na me pen sa Sammy Gyamfi kwasi ampeni ampa wono ana na me expect se nko ka ho Emma de chinya kura no Fante comedy ebeye video ebe pa chew Oh madofo we dia mesremo na me say ye host to live bi e wa TikTok na obi ba so be kire na adwen asema ni panika ye no entwa ye but okasa wie no me share ni say asemu a waka na ho de ontwen san ama nipa no atwen ho san ye but the oye screen recording no baby a me ka so ontwen san baby a nipa no twen san ye no e ho no nipa no am post one count enti ye ka bibi na nko ya ye pa mo cho mo fanche me ai me ka bibi na anya me da me na me host ye mo fanche me mo fa ne se mo ba e na mane agu mo nan so mo ba pepa mo ntwa ye nyina ye nipa ba ko ye we si wo emfa mo bia why we dey madofo minuanom mo amu NDC me pa mo cho mo fanche me why but still a chopper no say anto Sam Gyamfi asum ko Sam Gyamfi kirem say o ma threat no nso be ku Mahama ene wo no e wo say Sam Gyamfi na ewu ene ade emu ene nra no e ma ye National Security Council for koche Fante comedy na o mo editing no Ejefo enye de ya band e beko na NDC ni Mahama so mo chi atumu a ya ti kwande ye ko mo ye de anso de e beko the office ye nko na ende ye ho wa Fante na ni de aba na manfo office o mba chi na tum mo da mo ntintum saba ka me se ewiase mra de ye ba ko pe na Ghana dodomani Mahama only 60 years e o Ghana president only suda enye de one day oba free so no free so a you see the other year no the same thing na you gidi sem penifo mo Ghana ha a o mo so mo nyansa no mo tie Sammy Gyamfi ne nko fo tumi gina ba bi tumi to nwom edidi eye Dr. Mahmoud ba o miatem obi anka so ankyere o mo na se du ye so na se na de o mo tumi invite a edim se invite ye be ko ye ko to mo ma jollof ni why e dem as Dramani Mahama na mi sira se o chie Ejefo tesi process ho na dey Fante beto ye obi abeso support Fante bia no bra na be support o chara pa nyina wa couple say dey be ko we police quarters emre ni nkaso na wa wanya mre na office say ukun obi no tobo ase na umre onso umre bedu ewiase no every time I talk about mo bia 4 years you are 365 days per year it is from ye na tobo ase na power ya chechiri mo hu na de wuo power enye de be fi unsa one day Fante de ya botre e power ba na eno no ana social one trend so TikTok is phone edwa lie omubuafu paye omubuafu ntia se adentina ezo Fante comedy kan no but ne be no kan ya eti National Security Council akwache no e wo Sammy Gyamfi de mu ene Sammy Gyamfi o ma be di na djuma e wo media ne so Anwe yi a ye ni da ache
enti na yɛpɛ sɛ yɛyɛ saa deɛ wei na yɛ nso anodeɛ ne hu sɛ moyɛ a yɛkɔ a mokɔ a obi nso ba ɔbɛyɛ ni gyae saa nkwasiasɛm ne saa nkwasiagyimisɛm na obi bewu ana obi bewu ana wei na wu ya ana awurade nku wei ana wei ne nyinara na mo pre no na mo fi sɛ me na manya me man na anwen da sɛ table ni bedane because ɛyɛ mo sɛ ɛfa mo sɛ ayi no de yɛ na yɛ pɛ ne sɛ saa nkwasiasɛm wei na hefele so koso ofoso kwa kyeme sɛ cancer na oboye yare bia wo say report na saa paper na wo say publish ye no besi ne ukom website a bibia na ho saa ba obeka to na do so kaya se oye muatia oye drugs na do opposition mu chensi no opposition ya mo ba power esa be tran so ama abamu e fe se ohene bu ama abamu e fe se Mugabe sa kwasiafo yi jimi yentimi anka hwe entrem ana yetena ahwehwe mu saa na yatena sia na NPP fo ahwemu na majimi mu ho be sabri ene de obi abie na no a mo se ihu nanum bon me se ofosu kwache me ro be ka ho na wo me wura fi udin Felix ofosu kwache ma menka se mbinchemu munum de entia Kofi Adams na no ajo munum de entia Kofi Adams se on why din wo NDC munum de entia wa obe kai Kofi Adams that time na oye powerful setem ko kwa no ba o mabani Kufo tam ge ye ba ye na do ba campaign na okawa di bi kire na do Kufo do akwa remember say that day na do se osun ye de obi ehu na osini trust say na osun neti mun ne to Kofi Adams mo ka de Kofi Adams ka na do o say na do na ku na yere otuko no so ka bi buja se o mi elu na amwe wọ́n say okay no 3 days ana Kofi Adams ni nua ba tim Kofi Adams 3 days ana pew ana nere otuko no pew efiri ho na sa nkrofo wi wọ́n mo ye say din na hu say oyiriwu. How do you feel? Eti Felix ofosu kwache asem bia wodo anu katu na do so se yale bia e wono so bia no bigna trono so me di bodua me dane ma na do ene 81 years otuwei 50 years kura wunya ye ubodu so na do no na unumpo ukọ de 60 years kura wunya ngbo ndi say me do be kan list no ho omu a e wo so mu wu free Ghana so enkwasiafo ye nyom so mfa so wo man no no me de wu fere so fosu kwa acha be ka ho otukoro de mayi na free because on no me kasa Kofi Adams etin baby me do be ka ho Sammy Gyamfi okruja to me say mu na awurade nkukum kan scientist mu kwa de me say mo ne kotare nya pe mo nya he ye be mo hu say asema mo ka kire nya na do ye be mo hu say esema mo ka ye na ya ye be mo hu say said in another Philippines ye be mo hu say pains mama nkrofo Philippines because of politics. Ye be mo hu say sansem we ya enye enka politics ho kire wadwen democracy ye kire wadwen me kire wadwen kire obetimi aye challenge no ade a wo ye enye yie o mining puntuo eno ma e wetina bo o mining nanka ye nim say eye politics. Now politics has changed to different way because of NDC.
and this change bibia ko ese se wano nye ya winya post ene John Dramani Mahama be di ade nkwasiafo omu di ade omo post nyina ya omo ma no ya womo mo tra radio so kan kwasasem bo ano womo mo twa ntoro bo ano omu nyina nya position nene yesu ba aboso mi nwotwepe munya 4 years munya 1 year ana mo ho yira mo tse akamu pa edomo ekamu simfa mo bo muninum kura na muninum ne mo serem kwa na onya gbami a elo moa me say Sammy Gyamfi me repeat wo nyame me say unya 50 years ya krome nyame nku ntem kura wo no kunye to no mu de omu nku ntem kura na Philippines na wodi na nado go through na Philippines na wodi mpanifo go through na Philippines na omampani kufuo pani weti ho na Sammy Gyamfi asuko no ma wei a ne brade na kufuo ba eba na eno ne nana no asuko no ma te sewo timi kasa che kufuo anyhow kasa che na anyhow nobody arrest you. What time we obi wa cheo on kwase asema mukai obi chemo we hear demonstration say kumna na do mamen obi cheo di jaw ma akọ baby so why na okebi no obi akebi na ayo ya ni kura wate unyai abua ya yi Mugabe su kwase asem bi ore so ya ba oni kwase ampani na fe mi phone la na we ma bi phone la obi ma frɛ ye wi ani abo video no ma bi phone la se bia manfo bitima ade o ma dwincha ba frɛ na so de wonim bia na mi kura mi mo so no na wo de aba me mamo list ya san microphone na no se nyame betima nwane wo mo ma wi a ko nwane wo na san microphone nyina emu ene maye ma mbofu mesa kwa de bia na taatato ene ye be bom dua Sammy Gyamfi se me se ka na betrem enkum Sammy Gyamfi elupe na betrem enkum munye page no mun shout it down mun block yen mun microphone me hwe yen we are tired sick and tired me say Sammy Gyamfi we are number 1 John Dramani Mahama na kase number 2 kuma me kabia na matro kum me ka na matro ka ho kum ni mayen John Dramani Mahama already kum ni mayen Sammy Gyamfi already kunu mayen okrujeto already kunu Sam George de yam ne so kam yehu Sam George no okrujeto e me yehu o mo so o fu play enkuom o mo de play no se e kwahin o enipa o mu ne survival enkwasefo no nku emu enye sa kura play no fra ba bi kura entu na mfa ni nwam no ma fefo mu tete no no nkwa enhye enyam o sa enkwasefo no bi Sam George ne Sammy Gyamfi an okrujeto Yo Mahama de ni fumba ye ni esie no. Jo Mahama ka ho. Esie du nketia. Kuno, awari kunu mayen. Kwasiafo hin. Omo mo ndisi mu. Omo ye jimifo pa. Ene kwasiafo pa no. Omo no. Awari nkumom. Anka ni ye pese ankrofo ndi mbidi ka wu. Ansa na wo mo a omo ye innocent nkwala omo ko ware omo be enu babi akọ wu nkwase wuo ofise soja fo na wu ye no omo su ni mfaso se Sammy Gyamfi omo su nya eni mfaso se John Mahama soja fo na wu ye no omo mfaso e benya omo so bi na John Mahama ye ono so John Mahama mfaso ye ono so me se de mu dua ye no ye ne mu na beti ye kan wi a ni asan bom mu video me wi asan bom video so a mo ye o chimi ya me disa video me ba mi kura video evidence ya wo kasa ya nanado nyame nkuno ti nyame kro na wo frɛ ne so nku nanado no I call the same God to kill you my bone nya bone wo si nyame nkuno ana me si nyame nku enye okum ni ma wo case close inti anya adwuma de me si mo won kyereki o ene de tons na bawo kumbugu ana ncheche
kumbugu ncheche nka metimi na yeton so kwada jingo fuska kumbugu ncheche mu won ncheche mu ba tie mpapa mu wonwuma yo me say me da se me da yeso ni me mpa ibo na se awrade mpu Sammy Gyamfi first omu na de nku no eye Sammy Gyamfi yes because Maxiba mi ensano very arrogant. Miriam Ben Fata, God bless you. Of a coffee appear, God bless you. Mammy Quia Nyakun, God bless you. Gab Yaminku say, oh, Timis Masse, young Quachi will be so be a casse, Yaminku, wasn't a woman who won't just how Jimmy Co. Ye candy palms one for so who are yamo minor, Mimi Tia ya. Pa, I a police, a soldier for now. Or a coffee or monkan. Who hear me saying, Mo amugu parliament wono NDC for any John Dramani Mahama ni Mobusia o mo ba raben mo so ni mfa so be nya o man so mi wi a na masan video kire say the same NDC ni so kasa na ado any yen so ni ya mo bra ye so ni mfa so enti wu aye enti the same words that you use I will use the same word to reply you me mo do Mahama bia me nkase ntia o mu bia da se me nkase tu abom dia da bi dia me kan nyina ye monu mu asem na me de reply back efri mi hunu mu na mom efri NDC fo hunu mu ana mayiye nyamia tu ye hwe nyi enu tire me wi a na me di mu video evidence apia to Siafo. Why mama tabieno? Ye kanyansa. Motena se na motona ye kasa mo kirem na na do amfi munti na mu di atam na mu bodua na mu di atam na mu bodua na mu di atam na mu kensam na mu num se na do onkoda na mu num onko okọ ana adiaba na modua na fifi na nka me meti hoyi me se me no hwan se me bie ma no se me kase tia John Dramani Mahama a obra obo me mo bi da ka me se no hwan se me kase tia yo Mahama me se no hwan e bi si da e o mabusim ye buade ye fale ade ye bu nipa ye bu mpanifo ye tete ye mfirifie nemum emre na aduri eye mra aduaba na so ntie nyina ye tibi emre ye wo mu no me catch them say this time no aduaba na aso ntie nyina ye ti say aduaba na so no ni na ye wi a ni edi and you feel the pains Timmy mink me see one on one say Mahama to is my telephone when I was my video ever since I came to social media say me did Mahama I had a better say Mahama Jimmy Mahama oh mida we don't have that time. We don't have that time. We have time for the fact. But this time dear, nyatemu. Dear makano ni afa ni polish no. Asa bibien wa bet my biem. Dear mo beka bia ni afa. Ni adware asem kama ni abone powder ni da brem said you nyuma tie and you feel the same pains so that you will see how Nanado has gone through the whole 8 years me mako yanko se sia na yimfrase na yemmo videos no abusia kakare TV wo hwe me link na se wo TikTok wa wom Oba, I mean, who say if you TikTok number? O first time, no my body acha. Ma Margaret, God bless you. Minya, Guy Thompson, God bless you. Yanko for video, first video. A quick phone say Kimwa. Wankasa ubejane. Abusia for someone who they mediator hono. Some win a mo. We ne ya peer study mo and then called them bear to 2 years. And someone or kangu nanando danko kufu adozen anadie. Or shiwi or bobi gum passing in
And so Nana say he believes in what we call freedom of speech. Emma ho kwan say yenja appear stadium manenko. I say we say minim say mu na munim ho asem. That is what we call democracy. What you say? And the ne Fante comedy yenuano. Fante comedy. Say ne omwako ka asem bia John Dramani Mahama. We are reminding him say John Dramani Mahama we have freedom of speech. Ewo man we. What you say whatsoever that they said. Ye hwenanim say or say or ye the leader of this country or say democracy as ya. Ye hwe no pa because ye ntia say Fante comedy ni EY ebede ma de achi. And same way na obi kan you but NPP aban eya ba mpapa ntino. Ayeti democracy as ntino. Nana say appear stadium onko. Someone who know this never happened under NPP. What I say? And this na and this former coach Fante comedy ni this constituency women's organizer no. Match omu case me pa na ne de ahi. Omu case pa ene de ahi. Enti Ghana for vote ma NDC for ne John Mahama say momra na mo me checheche yi social media for mochi empeni for na mochi social media for nso. Edeba de na Sammy Gyamfi anye wo Ghana ha. Ensama kase be na Sammy Gyamfi wan kan wo Ghana ha. Muhu se eche ne de. Edie be na radio presenters ni mu BNDC fo na o man kan fa na nado ho. O man kan fa ba umia ho. Yeti omugum. NDC ni John Mahama de pa na mo hwehwe. Kabi mami kabi amemu pa na mo ye ni sei. Anenti Kevin Taylor edi ni patam now we know that's what di ni patam antimi ame yanche no. NPP penefo sama hu obi na branch ye ni obi ni maame on de ye o menam party ye ku e de agi ye man enam say ye do party ni on de ye yen mun kwa na mo ba power enye hwe tse NPP for de bia mo ba power moma yen na ye nam fom ne ho kire yen de bia atem didi ye didi na na do e wasase so enya atem didi keto sabi ne yere ne men ne ye de ne ka ho ba umia atem ye didi ba umia enya de keto sabi ne bo yare korampo no ye de ka ho ye ntimi anchi obi a ngu ye ntimi anchi obi biara antu na asama ba na se omoka enti no matimi ahwehwe no ache no emerkwa ma ye ni asense enti Sammy Gyamfi eti Sammy Gyamfi baby awo bia enti wuda wo beda because why ye ni asense what can ye asense ukwa the demonstration awo ye yo like I said MPP mpenifo so mahu mama ye na ye nam from ye brie moje animu eye bibia de mamu a moba power na mo jeja yen na mo jeja yen kwa ene hwede ye de yen in the name of the party hwede ni NDC for the yen hwede NDC for the yen na NDC for monkan se power no montena so forever sabi JJ Rollins otena so 19 years time no sonye ema wo ye dey ofri akonya no so nti mo fa nto mutiri mu saa sani amoye no mo ntiri mana na mo ha wo mo da chi Sammy Gyamfi mo na oye mo mpani for mo ha mo because mo fa na easy o mo so mo better kwotena opposition mo fa na easy saa o emotional national security we are modia Mahama ma yeti asese abrantie ene akokora gina wa akokora bewu eja abrantie nchegufu adu bewu eja ye mrantie ni nyina ye 2025 ekufu adu wu ye mbrantie omane bu amamo na ewu ntimi so megina sa asem no so national security muntie megina sa asem no so eso ka se Mahama se mrantie bewu na akokora ate ase a Mahama onyi cheme o peni chembe biro betumi awo me
me dia manyi nkyɛn ne ne ba sharaf bo ono so anyi nkyɛn me nti ono so bewu Mahama obewu no wu a me abranche misumi duru a misumi wu ansa ne ba sharaf wu ti se me wu kona ne ba no bedi Ghana man Penyah ne wadi na wo Penyah we o hye wu to Penyah so ekufu ade kyɛn ne bebre otumi hye owuo ma no Sammy Gyamfi mu ni ahye owuo ma ekufu ado ne ba womia national security emotional national security mu jimi mu se we no bone me ye take you on ye chi omo the handcuff to omo nsa because national threat na se muntu chi omo a timemufo na politicians wiya na ewu anasa ato enchem to omo na ma ho kire omo de ato yaso nti no e de anije bi ba yakoma mu no ye kan adwene ne ye feelings a mu ni se national security mu se ye mom ye fom mbranti meche ye mo de handcuff ato ye nsa se mu de ehu bi ba to yaso de a Ghana fo nyina ready mu meche ye nyina akogum national security munchi ye nyina akogum mpo de amoche me ba na ma wo ne fresh ne nka ho me fe ye ni akogum ye nko jail na mo ne mu NDC mbu aman no mu wia gold ne fa bush gold na 12 no mo nton ni 8 Sammy Gyamfi mu nton ni 8 na mu wia ye nyina na enche bia wo na afi ise ye hu se duabo ye adwuma ye de yensa egu fom bodua ye adwuma na national security a wunnim na wo se ye kan adwen ne ma hayen da yakoma so hayen Ghana ye wa akonya se democracy nti etumi kan ye feelings na se ye kan ye feelings na mo be kyen yeso ye de nsa be gu fom abumu nyina adua na mo behu de da manim o chena obetu achire wa adwene ama me e wo comment section na ye Penyah Black Media Accra.